France with 305 caps amongst them, extremely experienced centres in Leclerc and Selar, good halfbacks, Penaud and Hubert, and Benetton, Caban and Sessillon among the best loose forwards in the world. If anything, they have a weakness, possibly in the front five, with Olivier Merle making his debut. Well, with me today, as we see Francois Pienaar, just a pale face of tension on his face, and a wonderful moment for this young man. And he's been destined to lead, and finally his day has come. With me today, Gavin, it's going to be tough. Yes, I think so, and it really is a fact that South Africa have probably never been better prepared than they are today, and it's also a fact that they're a hungry and a happy side too, but they'll have to overcome French determination, which will always exist in a test match for them. And we know in the past South African victories have always been laid on a very solid foundation of 80-minute play by the men up front there deep in the trenches, and very successfully so have always ensured line-out quality possession, which we've wanted. There's our referee of the day, and of course, being a Northern Hemisphere ref, the interpretation, particularly of the line-out laws today, is something of great importance to the South Africans. You mentioned a little bit earlier about the wind too. Well, that's also an important factor, and one hopes that from a South African point of view, that Louis Schmidt will be able to find his men in the line-outs. Importantly so, as South Africa need to dominate that area, as well as control the rucks and mauls, and the halfbacks need to keep the South African team going forward, because I think the French are really great at fringing that offside line, and of course playing the ball behind the advantage line on the South African side. That most certainly, I think, will also be part of their game plan, to keep pressure on the halfbacks, and I fully expect them to have a full go at Robert du Preez, as well as trying to disrupt the lineouts as best as possible. There's the state president, F.W. de Klerk, and on his left-hand side, as you look at him, is the president of the South African Rugby Football Union, Mr. Abraham Patel. And on the right, the president of Natal, Mr. Keith Parkinson. And it's going to be Alain Penaud, France playing from left to right, bearing in mind that they have a very, very strong wind at their backs. Leclerc behind him, and the game is on. Fasten your seatbelts, here we go. A little bit of a misunderstanding there amongst the South Africans. And barging into the French without the ball. And immediately it's going to be a chance for Thierry Leclerc. An interesting situation from that kick-off, in that none of the South Africans, we might well see it now, actually went for the ball. Going right over the top, the South Africans running into the Frenchmen, and perhaps Francois Pienaar feeling they were a little bit harshly penalised there. But first opportunity for the Frenchman, and Thierry Leclerc will be the man trying to recover some of the better kicking form which he's had prior to this particular tour. Well, his form has been very topsy-turvy, but remember that he kicked that vital conversion against Free State to draw the game, 20 points all. And as he said in typical Gaelic fashion, he enjoys kicking under pressure far more than if there's nothing on the game. He tends to hook the ball, so you'll have to aim this a little bit to the right. He's judged it extremely well. The flags are up, and France are in the lead. Well, vital too for the Frenchman, as we see their captain Tordo there in the middle of the picture. Vital for them to get their kicks over early in this match while they still have the wind behind them. It allows them a further range there. Caban brought that ball down very well. Hubert. This will be the first touch for Theo van Rensburg. The wind just holding the ball up a little bit. Pools came round well. And that was Pools' shoulders going bang into our electrical equipment. His first test cap at just 22. Good pressure by the South Africans on the French scrum. Pienaar's right up there. Sessillon fed back. This is Penaud as well, helped by Olivier. South Africans offside at the scrum. So another chance for Thierry Leclerc. Obviously a tremendous amount of eagerness on the side of the South Africans today, and they need to guard against that over-eagerness early in the game. Offside position for the South Africans. There you can see the referee
saying, well, I'm allowing advantage up until that particular point, but already the South Africans had been offside as Jacques Olafiri went in with the tackle. Lacroix's kicking style will suit him because with this win, he doesn't kick the ball very high. Just a couple of meters further than the last one, and having trouble with placing the ball, the wind having an effect. And it's going to be Hubert. Originally it was going to be Grau, but they decided that the scrum half is the better holder of the ball. Wonderful crowd. Of course, 10th city at Kings Park, absolutely full, and the fields around. And there'll be a great party here afterwards. Perfect view of it. That's not well struck at all. Rensburg just tidy up. So Henny Leroux's first touch of the game. Nicely positioned. Rumar went very high, brought down by Schmidt to clear. Is too far. He's outside his 22. There was an earlier knock-on by the French from the kickoff. France making it very difficult. We see the South African front row disintegrating slightly. Billy Hill's a little unhappy. There was a lot of pressure there. Amari on the far side is a very strong and experienced scrummager, playing in his 33rd test match. He and Andrews just trying to get their arm positions correct. Neither wanting the other to get an advantage. See Billy Hill swinging out a little badly there. Then Leroux did well to get his kick in. Beautifully taken by Sardini. Work for Van Rensburg. Nicely taken by him. He called for the mark. The referee's given it. See how quickly the French were up on Pierre van Rensburg, and he makes absolutely sure of his kick. Crowd groans slightly, with Pierre not wanting to make any mistakes. Well, I think that's an indication of just how strong the wind is against him as well, and that he really had to sacrifice distance in getting that kick out. I think you can also fully expect an aerial assault from the French early in this match with those high up and Rumar and Caban in the line-out, first line-out, and it's short from France. Caban gets the first touch. Pierre under a lot of pressure from Robert Duprier. Springbok forwards trying to clean it up. He says prominent in there, so is Visahi. Now Van Rensburg moved himself out into the short side, very nicely positioned. Interestingly enough, came right over from the right wing position to get involved. I think importantly there too, the South Africans sucked in the Frenchman into that ruck on that occasion and just allowed enough space on the outside, and that's going to be very important during this match, not to allow too much freedom of movement for their use. Now the French using 4 men in the line out. Rumar went very high. Hubert coming nicely to Depeno. Depeno is very fleet-of-foot, well tackled by McDonald, but the French in possession. Now Rumar, the big man, he's held up by Keith Andrews. Sessillon trying to get a hand on it. Hubert, Pinot, the long ball to Lacroix. Keeping South Africa pinned back in their 22. Hasn't found touch, Sardini. Now Sellard, chance to open up. This is where the French are very dangerous. Lacroix, Hubert. Beautiful kick by the scrum half with the bounce favouring South Africa. South Africa is yet apart from that kick-off from the penalty, have not been in France's half. Time for the boys to get under it again. Sellard was up there. You see the experience of 90 test matches. He's worked himself onto a very attacking position.
He operates so well as a loose forward for the French team, and any balls lying loose on the ground, he's very quick onto them. Duprier, Van Rensburg hasn't found touch. This is Sadoni trying to get round Olivier. Olivier did well to hold him up. Van Rensburg was up as well. No room for Bernard Saul to leave. Jean-Luc Sadoni in his 11th test today. And now South Africa's first put in at the line out. Vital for Willie Schmidt to find his locks to the front. Watch how quick Caban is onto the ball. Well tackled by McDonald. The French come in numbers. This is Benetton, a volatile player. And now it's Sessillon who tries to get ahead. Hubert with the drop attempt. That was quite well wide. Good work by the French forwards. See how quickly Caban came onto that loose ball. Just went a little loose from the Springboks at that line out, and the French were quick to capitalise. Leroux. A little bit too shallow. Rupasaki tried to get. Full complement in the line-out for France. Rumard 4, Merle in his first test match at 2 with a heavy headband. Caban always dangerous at the back. Benetton, watch out for him, the number 6 good player. Rumard got the touch. Amari came around. Pienaar was quickly into Caban, beautifully picked up by Strauss. Chance for the Springbok forwards to go away. The referee saying keep on with the play, there's no advantage now. Now it's Caban, tries to get past Leroux. Hubert, the long ball out to Sadoni. They'll flip their hands quickly to Bernard Saul. Good tackle by Pienaar. And trouble for the French as Laurent Caban is lying down injured. Well, Caban's strengths are not only in the line-outs, but certainly in the driving in the midfield too. He's very quick onto the ball. Now, just watch as he goes through on the drive there. He's tackled by 2-3 Springboks. There he goes down to ground now. We're unable to pick up exactly what his injury was as Sadoni tried to carry that move on. Just watch how well the Frenchmen are in terms of quick support and quick flipping the ball back and forth across there. There's Laurent Caban back on his feet again, just a knock on the bridge of the nose. Well, he's a tough customer, is Laurent Caban. Remarkable recovery after a very, very bad car accident. Cobus Visa, his first test cap. Huge moment for him. And where will South Africa throw? Visagie this time. Hills trying to clean up. Support from Pienaar. France have stolen it again. Hubert, Penaud. This is a tester for Van Rensburg. Beautifully taken by him, but he was off his feet. Salah onto him extremely quickly. And it's ball for France as they stolen it away again. Hubert just looked up and saw that the uprights were just right in front of him. But again, terrific ball skills by the French. From Hubert, and of course now the second one. The Frenchman coming in droves after Van Rensburg was caught in possession. Just watch there, left and right. There was lots of opportunity on the far side, but Hubert deciding option number 1, let's get points on the ball. Rumard made the catch from the kickoff. Number 2, it's Jean-Michel Gonzalez has been blown up, coming in on the wrong side of that maul. And so the first chance for Theo van Rensburg, and vital it is. Just looking at the
flags on top of the far side stand. They're absolutely straight out in the wind and blowing right into Theo van Rensburg's direction of kick. South Africa managed to get into the French half. Great moment of tension for Theo van Rensburg. Will it curl in? It's looking good. Yeah, terrific kick. And at last the South African supporters have something to shout about. First test match points for the young South African fullback. The target of an early aerial assault from the Frenchman, but keeping his cool with that particular penalty. Penno with the drop kick. Can South Africa do better with this one? Visser with a catch. du Preez just waiting there. Van Rensburg under a lot of pressure there from Caban, Philippe Benetton, and he's going to certainly enjoy, well, not enjoy a lot of that during the match, but he's going to have the close attentions of the French loose trio on him. Again, the four-man line out. That's Olivier Merle. He's right at the front. Rumar behind him, then Sessillon, Caban. That's deep to Caban. He couldn't get it. Good reading of the play by du Preez. Hills went in to help. Now Strauss playing in the scrum half position. Leroux, Sadoni. Three green and gold jerseys. Look how elusive Sadoni is. Now he makes space for his other three quarters. This is Gonzalez. He's got Caban on the outside. Caban trying to find Bernard Salle on the inside. Hubert eventually gets the touch. Well, Gonzalez, you see how quickly Gonzalez made the run in there and just got rid of the ball quite early on to Caban, realizing that Caban was a lot quicker. Well, the French certainly play test match rugby differently to most countries, but attacking options are always the order of the day for them. The French captain, Olivier Rumar, is taken down by Sessillon. Hubert will probably get good driving by the French forwards. Still they keep the drive going. The South Africans will have to be careful that they don't go offside. Now Penno, this is Lecras, the little switch to Selah, Sadoni in the line, Peter Muller giving chase. And now on the outside to Saint-André, then James Small, his first touch of the ball. This is good for South Africa if the ball stays in play. Across is Saint-André. In fact, it is Philippe Bernard Salle doing very well from the right wing. First time James Small getting the ball, making a tell for South Africa, so he will be encouraged. Lovely. Yep. There's been a fair amount of disruption in the lineouts on that man, and of course the French with hands up in the front and the wind are making it very difficult for Lee Schmidt. So it's going to be the advantage to the French. Knock on by the Springboks in the line out. Mr. Hildish not happy that the French are not, they're in front of the mark. He's going to penalise them if they don't go back. A lot of pressure there. Francois Pienaar trying to get onto the ball. He was very aggressive in that scrum. And now there's an almighty punch-up going on. McDonald gets in the right as he goes in. James Small also gaining now. A huge fight going on here. McDonald very upset. I think it was Sessillon and McDonald having a full go. Well, the experience of having refereed in the World Cup in 1991, Mr. Steve Hilditch,
has a smattering of French, and just telling Olivier Roumar that no more nonsense, and the same message to Francois Pienaar. It's going to be Ian MacDonald blown up. Fair enough refereeing by Mr. Steve Hurwitz. He said to Ian MacDonald, I know that you didn't start it, but he said it would have stopped a lot earlier had you not retaliated so badly, and he's going to penalise him. So the penalty taken by Thierry Leclerc. Well, very early in the match for any domination, if you can see the French there with the line-out position, which is very, very important. And then, of course, also the dominance in broken play. They've had the better of the play in that respect, and also the better quality of possession. Well, if by some incredible chance you tuned in late, 18 minutes gone in the first half, and 6-3 the French lead. Penalty and a drop to the penalty by Thier van Rensburg. Sessillon just beating Hubert. This is James Small. Saint-André giving chase. This is a difficult bounce for Small. Nicely played there. Back to Strauss. And Strauss quickly through the hands to Thier van Rensburg. Good play by the Springbok number 8. Yes, I think so. It's very important that he and his fellow loose forwards get back to help, particularly while they're playing into the wind. Get back to help the last line of defence. In that particular case, James Small and Thier van Rensburg, because they really are not going to be able to withstand the pressure on their own. Wiese and Pisagi for South Africa. Roumar Caban for France. Roumar gets down to Hubert, an awful bounce for him. Hubert gets again. The referee indicating that the South Africans had gone over the top of the ball. And another chance for Thierry Leclerc. Well, one feels a little concerned that maybe South Africans are a bit concerned with the interpretation of the laws, but Cobus Wiese there going over the top, the ball being played on the ground, but the referee's whistle already gone. Well, Cobus Wiese went to ground there as well, and he must stay on his feet in that situation. Will it curl in? The wind will help it. Just again a little bit short. Not renowned for a great distance that he kicks Thierry Leclerc. Peter Muller wanting to take it quickly. Damari hindering him a bit. Nou ja, dit is die Springbokke Suid-Afrika in hierdie eerste helfte teen die wind van voor, feitelik op Suid-Afrikaanse 10-tree lyn. Robert de Pre, Henny Leroux kom deur 'n gaping op die 10-tree lyn, uit vir James Small wat vanaf deurkom. Baie goed opgevolg. Ook deur Ole Schmidt wat by is, Ian MacDonald, Tiaan Strauss wat 'n reuse wedstryd speel. Robert de Pre oorkant toe, James Small. Ondersteuning kom by, Rudi Visagie, Willie Hills is daar op die kwartlyn van Frankryk. Robert de Pre, Henny Leroux, Francois Pienaar, Ian MacDonald, net binne kan die kwartgebied van Frankryk. En dan is daar met die voete ingegaan word, is dit die Franse wat gestraf word. Lê aan die verkeerde kant van die loskram. Nou ja, meneer Hilditch van Ierland, wat beduie, dit is Amarie wat aan laaste opstaan. En 'n guldige geleentheid vir Thier van Rensburg. Hier kom hy uit, Henny Leroux. Sien binnekant na Francois Pienaar toe, Ian MacDonald baie prominent daar. So nou kan ons duidelik sien Fransman aan die verkeerde kant. So is 'n goeie beslissing van
meneer Hilditch. En hier is 'n goeie kans vir die Springbokke om gelyk te trek. Ja, Christus, so ewe skielik hier so toe ons oorskakel na Afrikaanse kommentaar het die Springbokke ewe skielik begin vlam vat. Dis die eerste maal of die tweede maal dat hulle diep in die gebied is van die Franse. En dis 'n baie belangrike skop vir Theo van Rensburg. Ja, hy het geslaag met 1 skop tot dusver. Onthou die wind is baie lastig. En hy het eintlik baie goed gedoen om daar die eerste een deur te stuur. Dit was sy 50-tal terloops vir die Springbokke. Natuurlik sy eerste toetspunte. Van Rensburg kan hy weer so maak. Hy lyk tevrede, die vlaas omhoog. En Suid-Afrika is steeds in die prentjie. Ook applaus van die staatspresident. En Van Rensburg met 23 minute verstreke, 6 punte elk. En hierdie 243.000 toeskouers wat die 6 punte aftel. Wonderlike gees hier op Kings Park in Durban. François Pinaar. 10 lyn, tweede fase, Robert de Pre. Dalk 'n bietjie hard, daar word teruggeval deur Benassal. Sadouni 'n gevaarlike heel agter in posisie. Tian Strauss is onder hom, wind druk hom terug. Hubert het dit. Benassal word gejaag deur McDonald. Pinot, Caban. Agtertoe, Philippe Sela. Hy het Lacroix sy buitekant voor hom na Saandrey. François Pinaar is daar. So ook Heinrich Vos. Net buite die kwartgebied van Suid-Afrika. Platform is daar gestel, hier kom hy, Pinot. 'n dartelende losskakel wat vir Suid-Afrika groot probleme gegee het in Frankryk. Kobus Wiese het aangeslaan. Ja, die Franse is baie gevaarlik as hulle begin die bal dra. Ons het nou weer gesien, as mens foute maak teen hulle, nie bal uitskop nie. En hulle begin hier met die teenaanvalle. Ek sien mens skitterende beweging, skitterende hantering en hulle is weer op die aanval. Hubert, Pinot, Lacroix. Dubbele skerp wat uitgevoer word. Benetton wat hom beskikbaar stel. Hubert, weer Pinot, Sela, Lacroix aan die oorkant, min spasie. Ag, goeie spuitslag daar van Uli Schmid. Ja, dryf die Fransman 'n paar tree terug. Dit is weer Hubert, Rudy Versace. Dan Pinot na die diskant toe. Theo van Rensburg moet ver hardloop. Benassal kom deur, maar Van Rensburg laat hom uitrol en Frankryk bly op die aanval. Dis Alain Pinot, 3-3 gedruk verlede jaar in 2 toetse teen Suid-Afrika. Lynstand situasie, die Springbokke, Suid-Afrika wat nie baie goed vaar so ver nie. Nou ja, hierdie is 'n belangrike lynstand vir Uli Schmid en vir Suid-Afrika. Die doellyn wat wink. Belangrik dat hy sy slotte vind. Kobus Wiese met al 2 hande goed gevat. Uli Schmid wat help. Agtertoe Henny Leroux. En teen die wind 'n baie goeie skop. Ja, Henny Leroux, baie goeie skop. Goeie verligting vir Suid-Afrika. Die Franse op hierdie stadium heelwat gebiedsvoordeel. Hulle doen die meeste van die speelwerk. Hulle wen baie goeie tweede fase besit. Derde fase en vierde fase. Maar hoewel hulle het nog nie meer punte aangeteken as 6 punte deur 2 strafskoppe nie. Of 'n strafskop en 'n skepskop. Ja, dit is 'n goeie telling vir Suid-Afrika as mense in aanmerking neem dat hulle teen die wind speel en die meeste spel hier in Suid-Afrika se halfgebied plaasvind. 6 punte elk. 14 minute wat oorbly. In hierdie eerste helfte, die derde toets hierin, die derde toets wat in die geskiedenis hier in Durban plaasvind tussen hierdie 2 spanne. Alain Pinot, hulle hou daarvan om in hierdie wind vir Theo van Rensburg te toets. Tot dusver het hy baie goed gevaar. Vat hierdie een ook weer goed, maar hy word oor die doellyn gedra deur Philippe Sela. Nou ja, dit is 5 tree van die doellyn af hierdie skram, maar Van Rensburg het werklik geen keuse daar gehad nie. Frankryk in 'n baie goeie posisie hier so om punte aan te teken. Hulle ingooi in die skram. 5 tree van die doellyn van Suid-Afrika. Daar sien ons 'n Springbok vooruit, baie belangrike skram vir hulle. Hubert, François Pinaar het kop uitgetrek. Robert de Pre wag hier agter, opgetel deur Caban. Hy word in die grond ingery. Franse kry hom tog. Pinot, kom sy skepskop poging met die linkervoet. Hy maak geen fout nie. Alain Pinot met sy derde skepskop in toets rugby vir Frankryk. Ja, hulle is nie baie bekend vir skopwerk. Paul Atuni maar 'n baie goeie skepskop hierdie met die linkervoet. Hier sien ons hierdie goeie
laagvat van François Pienaar waar hy vir Cessilon grond toe vat. Dit is so amper asof Tiaan Strauss oorval daar, maar Frankryk kry nog steeds die bal. Hier kom die linkervoet. 3 punte. Inderdaad, Wynand, dat hy nie baie bekend is vir skepskoppe nie. Onthou, dit is vandag maar sy 12de toets en dit is sy 3de skepskop, sê ons in toetsrugby vir Frankryk. En ook dan die 2de skepskop wat die Franse deur die paal stuur. Dit is duidelik dat hulle graag wil voorkom terwyl hulle die wind van agter het en James Small 'n bietjie aandag kry daar van die noodhulpman. Hy lyk of hy 'n harde stamp daar in die kop gekry het. Maar Suid-Afrika wat goed gedoen het, dit was 5 tree van die doellyn af, 'n skrum. Franse altyd gevaarlik in daai posisie. Small, oud Transvaaler, lees daar hier in Natal. Balverspreiding. Ja, hier kan ons sien die verspreiding deur Frankryk met die agterlyn 48%. Die skrumskakel net 16%. Nou ja, dit lyk of dit direk uit is, inderdaad so. Grensregter hier na die diskant, meneer Kingsley Wynn van Zimbabwe, wat beduie dat die bal buitekant die speelveld grond gevat het. 11 minute is 'n speeltyd wat oorbly. Die Franse voor met daardie 3 punte, 9-6, reeds 2 skepdoele. Een deur Hubert, wat ook sy 2de skepdoel in toetsrugby. En meneer Hilditch, wat alles vir hulle vertel wat hy wil hê, lyk na beter skram deur Suid-Afrika. Hubert, Sadonie in die agterlyn. Goed kop gehou deur Jacques Olivier. Tiaan Strauss en François Pienaar wat by is. Ook Ian McDonald. Ja, Cesillon wat gestraf word. Skeieregter wat nie voordeel toegelaat het daar nie. Baie goeie dekwerk gewees van Tiaan Strauss. Ja, Wynand wat hy kort kom aan lengte, die vergoed hy met spoed en met aggressie. Net binne kan die halfgebied van Frankryk hierdie lyn staan. Willie Schmidt voor, agterom Kobus Wiese. Dan Keith Andrews en Rudy Versasi. Dus Wiese, Hubert kom vinnig deur. Strauss haal weer uit. Henny Leroux tussen die voorspelers in, word gestuit daar deur Kaba. En lyk vir my daar is 'n Fransman aan die verkeerde kant, waar die bal op die grond speel, maar meneer Hilditch beduie vir die Franse dat hulle moet teruggaan. Nee, Springbok werd nie beskikbaar gestel vinnig genoeg nie. Swaal op die Springbokke se lyn staan 'n bietjie slordig is op hierdie stadium. Kan nie mooi skoon balle terugkry nie. Franse het ook die meeste kere die bal by die lyn staan die skrams ingegooi. Hubert, Penaud, hulle met hierdie Karel fyn dophou, kom aan die klein kantjie deur. In die hande van Kaba, soek na die ondersteuning en dit is daar in Amarie. Binnekant die kwartgebied van Suid-Afrika. Cesillon wat kop insteek, middeldryf vorentoe, 15 tree van Suid-Afrika se doellyn af. Hubert, Penaud, Lacroix, daar's baie spasie in die oorkant, Sadonie, Nassan André en hy's oor. Is skitterende 3. Ja, absoluut 'n skitterende 3. Lyk of Saint André seer gekry daar so met die oor duikslag. Ja, Philippe Saint-André. Verskoning, 'n man wat bekend is daarvoor dat hy baie spoed het, maar hier het begin Wynand. Baie mooi in steelkant hier so deur Penaud, dan binnekant toe amper miskien al vorentoe gelyk. Die beweging nog steeds verder gevoer word deur Armerie. Dan kom die bal baie vinnig terug na Merrill. Kyk net hoe vinnig kom die bal terug na die Franse kant toe. Baie goeie tweede fase besit. Dan die lang aangee buite toe. Dan kom Sadonie in die lang aangee na Saint André en al die pad doellyn toe is 'n baie skitterende 3. Nou ja, Saint-André, Karel wat 10,9 al opgestel het in die 100 meter uit, baie spoed. En die kom hy deur Sadonie, lang aangee, goed beoordeel en Saint-André maak geen fout nie, sy 13de toets 3 vir Frankryk. Nou ja, geleentheid vir Terry Lacroix om te probeer doel van die kantlyn af van die oorkant. In die wind gaan dit nie maklik wees nie. Kom goed getref. Maar nie goed genoeg nie. En dus nie 2 punte by nie. Maar die Franse, wat die voorsprong 'n bietjie rek.
8 minute speeltyd wat oorbly in hierdie eerste helfte en 14-6, 'n goeie voorsprong vir Frankryk. Ja, die Springbok is definitief nou 'n bietjie onder druk. Hier sien ons weer van agter die pale af. Kyk net die goeie aangeewerk, die goeie hantering, net op die regte tyd uitgegee en dan die lang aangee. Dit lyk so maklik. Terug by die spel na die afskop, Jacques Olivier aan die diskant. Benassal is op sy rug en hy ry hom uit aan die diskant. Frankryk wat nog nooit kon wen hier in Durban nie. Hulle het 1 toets verloor, die ander een gelyk op. Kobus Wiese sy eerste toets. Groot oomblik vir hom. Hier voor nommer 1 Willie Hills. En teenoor hom Louis Amarie. Want by daardie bal redelik skeef. Hier Hilditch hou die sake fyn dop. Ja, Robert de Pre kry 'n bietjie aan die retireer. Die ander gekry daar deur Heinrich Voels. 5 tree binne aan die halfgebied van Frankryk. Maar die Franse wat baie balbesit het, of het nie vinnig genoeg wil uitkom in die los na Suid-Afrika se kant toe nie, Wynand. Ek dink dis ons probleem op hierdie stadium, Christo. Frankryk doen die meeste van die speelwerk. Hulle hou besit baie goed en kry baie goeie tweede fase en derde fase bal terug waarmee hulle speel. En dis waarom hulle so baie druk op die Springbokke sit op hierdie stadium. Jan Strauss, Robert de Pre, Benassal en die sprong van die bal die begunstig Suid-Afrika. Robert de Pre sy derde toets vandag. Nou ja, Suid-Afrika was lanklaas hier, maar weer 'n kort lyn staan deur die Franse. Dis Rouma en Caban vir die Springbokke vir Suid-Afrika, Kobus Wiese en Rudy Fasasi. En as Gonzalez wat ingooi, Rouma bring nie behoorlik weg nie. Die Springbokke nie vinnig genoeg by om druk toe te pas daar op die Franse nie. Wel, gelukkig vir Suid-Afrika 'n klein aanslaan, so dis Robert de Pre wat die bal kan ingooi, so 5, 6, 7, 8 meter van Frankryk se doellyn. Geleentheid vir Suid-Afrika om aan te val. Tian Strauss, François Pinaar. As 'n muur blou truie, maar Suid-Afrika wat vorder. Robert de Pre by die diskant toe, Ole Schmidt en Ole Schmidt is hoor. 'n wonderlike 3 vir Suid-Afrika. Baie goeie 3 van Ole Schmidt. Goeie druk toegepas deur Suid-Afrika, maar dit begin van die skram af waar daai mooi agtertoe aangee gewees het van Tian Strauss na François Pinaar. Hier sien ons baie mooi. Kyk daai klein aangeetjie hier word die beweging verder gevoer. Kan nie eintlik mooi sien waar die bal is op hierdie stadium, maar die Springbokke is definitief nog in beheer aan die lang aangee na Ole Schmidt en wie keer hom daar. Absoluut die mees ervare Springbok in hierdie span. Van agteraf lyk hy so. Robert de Pre slaan 'n man of 2 oor en Ole Schmidt word eenvoudig nie gestuit nie. Sy tweede toets 3. Natuurlik het hy ook vir Noord-Transvaal 'n stuk of 40-3 gedruk, vir Transvaal al hier by 6-7. So hy ken daai omgewing agter die doellyn Wynand baie goed. Dat is 'n baie belangrike 3 vir Suid-Afrika op hierdie stadium. 14-6 agter, wat naby op pad is na halftyd toe. Het hulle goed teruggeslaan. Hulle was onder baie druk tot nou toe. Maar dit wys dat daar baie gees is onder die span. 'n bietjie van karakter kom baie sterk daar na vore. Dit is 'n baie skynskop hierdie. Theo van Rensburg, hy gaan groot applaus kry as hy hierdie ene kan oorskop en 2 belangrike punte byvoeg. Weet nie wat 'n rol die wind in hierdie skop gaan speel nie. Dis 'n noordoostewind, 'n sterk noordoostewind wat al van gister af hier in Durban waai. Van Rensburg het dit goed getref. Nee, hy stoot hom regs verby. Reg teen die wind in. Maar daar is 5 belangrike punte by, soos Wynand gesê het, vir Suid-Afrika in hierdie stadium, veral na daardie 3 van die Franse. Belangrik dat Suid-Afrika vinnig teruggeslaan het. So lyk dit weer Tian Strauss, François Pinaar. Dit is Kobus Wiese wat verder neem. Willie Hills is ook daar om te ondersteun, vinnig agtertoe. En Ole Schmidt laat hom nie deur Benassal en Uber van 'n doellyn af weghou nie.
Dus in hierdie stadium 3 minute speeltyd wat oorbly, 14-11. Net 3 punte verskil met Suid-Afrika wat dan teen die wind speel. Hierdie een het op die kantlyn grond gevat, so dis direk uit. Suid-Afrika sal kan ingooi by hierdie vaste scrum. Fout van die Franse wat Suid-Afrika kan uitbuit. Goeie ondersteuning hier van hierdie skare, Willie Hills, Uli Schmidt en Keith Andrews aan die oorkant op vaskop. Opgetel deur Tiaan Strauss as hy uitskiet. Ian McDonald, Danny Leroux. Hier is Theo van Rensburg wat daar insny. Effens 'n misverstand as die aangee verlore gaan. Het kon 'n baie goeie beweging gewees. Danny Leroux het met groot spoed daardeur gekom. Ongelukkig vir die aangee verlore gaan. Maar het lyk so of die Springbok losvoorspelers ook bietjie meer in die spel inkom. Daar sien ons die golf. En met so 'n golf agter jou, Wynand kan die wind van vooraf maar sterk wees, so sterk soos wat hy wil. Goeie skram deur Suid-Afrika. Hubert het dit. Skram het meer as 90 grade geswaai. Hier aan die diskant Willie Hills teen Stefan Grahou. En daar aan die oorkant Keith Andrews teen hierdie baie ervare Amarie. Dit lyk of daar so 'n nuwe gees onder die Springbokke is. Ons kan sien hier duidelik vir Willie Hills, die loskopkant, wat as 'n man nader roep. Ja, meneer Hilditz wat sy hande vol het, maar na daardie een insident tot dusver geen verdere voorvalle nie. Weer meer as 90 grade geswaai. Ervare skeieregter van Ierland hierdie. Hy het ook in die wedstryd tussen Suid-Afrika en Engeland op Twickenham verlede jaar daar in November geblaas. Hubert kom hy na die diskant toe. In die hande van Sadoni. Pieter Miller met 'n geweldige duikslag daar op hom. Sadoni is nie gelukkig nie, meneer Hilditz is tevrede. Bal was direk uit. Ja, ek dink Sadoni het gevoel dat dit miskien bietjie hoog was. En dalk 'n bietjie laag. Dink ek het hy gemeen, Wynand. Nietemin, Franse weer met 'n kort lyn staan. Links. 4 manne. En nou het hulle skielik 5. Suid-Afrika het net 4. En Hubert hier voor. Robert de Pre is daar. Maar dan meneer Hilditz vir haar na Amarie beduie. Die verkeerde kant kom bind. 10 treelyn van Frankryk. Kyk of ons dit kan sien. Ja, hier is nommer 1 Amarie. Hy is sommer hier aan Suid-Afrika se kant al waar hy wil speel. En dit terwyl hy 'n blou trui aan het, Wynand. Ja, en dit is baie duidelik. Hy was van die verkeerde kant af ingekom. Ja, die daar weer wegkom nie. Belangrike skop vir Theo van Rensburg hier so Christo. Weet net voor die halftyd. Hy speel teen die wind en as hulle kan draai gelykop, dan kan Suid-Afrika in 'n sterker posisie wees die tweede helfte met die wind van agter. Het lyk op daai senuwees bietjie gaan lê. Die Springbokke speel definitief beter as daai eerste 20 minute of eerste 25 minute. Theo van Rensburg was tot dusver in die kol met 2 strafskoppe. Hierdie een van die 10 treelyn af gaan nie daar wees nie. Wind druk om eenvoudig terug. Hubert oorkant toe na Penot met die linkervoet. Maak gebruik van die wind. Ja, hy is 'n bietjie teleurgestel. In beseringstyd, Frankryk voor met 3 punte. 14-11. En meneer Hilditz wat baie hard blaas en beduie dat dit rustyd is. Rustyd wat dan hier op Kings Park in Durban aanbreek met die Franse wat voorloop met 14 punte teenoor 11. Daar is 'n 3 aan elke kant gedruk en kom terug op Kings Park waar die Franse span voorloop met 14 punte teenoor 11. Hier by my is dit Pieter Hendricks, Springbok linkervleuel in 2 toetse verlede jaar. Die Springbokke wat uitstekend gedoen het om daardie agterstand tot 3 punte te verminder, nou dat hulle met die wind van agter gaan speel. Hy weet hulle is in 'n baie goeie posisie nou. Mense kan nooit die Franse afskryf nie, maar ek glo as ons nou met die wind van agter speel, dink ek nie die Franse kan regtig byhou nie, veral met die wind van agter.
Wat dink jy moet die Springbokke doen? Dit lyk of hulle miskien die bal diep gaan speel en van daar af miskien met bewegings gaan probeer. Ek dink in die begin, veral in ons gebied, skop, gebruik die wind, kom daar en dan moet ons aan buitekant toe vat. Sake lyk goed op hierdie stadium vir die Springbokke dan. Ja, definitief. Ek glo die Springbokke gaan dit deurmaak. Pieter Hendriks, baie dankie. Kom ons sluit weer aan by ons kommentators. Thank you, David and Peter. And from a South African point of view, let's hope that Peter Hendriks is correct. McDonald coming off the side of the scrum. He'll dance in and give it to Robert de Preer. Henny Rulu charging. Now it's taken on by Strauss. Trying to loosen up the ball. Dupreer. Van Rensburg realized the ball that was quite a long way ahead of him. Jacques Lefebvre strong on his feet. Look at that. Just keeping the ball alive as they get it back to Willie Schmidt. Now Dupreer again. Henny Leroux. Fools came on the charge. He's well held up by Selah. Sessillon gets the kick ahead. Jacques Lefebvre is across. So St. Andre there. James Small just getting his kick in time ahead of Philippe St. Andre. Well, there again you saw how quickly the French were adept at counter-attacking. What do they call that? A demonstrator or a betroother or something? Not a streaker, certainly. Well, he hasn't got any clothes on you. But South Africa, very importantly, need to... We've spoken a lot about ball retention in the past, and in those attacking situations cannot afford to let the ball loose, because that's obviously an area where the French are very, very strong. Rumar got it down to bad. Rudy Fisachi offside. He came through onto Hubert too quickly. Got on the wrong side of the ball. And so another chance. Well, they started off in the first half with South Africa giving away a penalty within the first minute. Well, Rudy Fisachi, of course, hasn't had an easy game, and they're going through there in an offside position onto Hubert from that throw in there for the French. Terry Lacroix, who's going to have an opportunity to try and carry on what has been not a very successful day for him today in the goal-kicking stakes, and of course now he's into the win, so it's even more difficult. I think your comment to you about him keeping the ball low, of course, is absolutely vital, particularly when kicking into the wind. And I don't think we must underestimate the Frenchman. And he liked it. He turned away immediately as he struck that. Again, striking it very low and very true. Rather like a golf shot that you just punch into the wind. And the French extend their lead to that 6 points. Leroux with the restart. Willie Schmidt, first South African in there, but the French seemingly in control. Hubert taking the short side. Just a little chip kick ahead, but not judging the wind to perfection. Van Hubert cannot complain about the supply of ball he's had from his forwards. Theon Strauss. He's operating three from the back of the Wamandi. They've taken Kobus Wiese to three from the back of the line out. Behind him Fisachi, so it has to be deep. Rumar read it well. Benetton tidying up. Francois Pienaar did nicely. Long ball from Fools, a little bit wild to small. The ball hasn't gone out. Van Rensburg finally just making absolutely certain. Again, the rhythm of the South Africans not quite up to what they would like. Hubert calling the signals. Gonzalez responding. Caban jumps nicely. Picked up by Grau. A lot of pressure there from the two big South African locks. Andrews also goes in to try and arrest it. Grau did well. Amari was in an offside position. He came driving in on from the wrong position. And it's Amari, the offender. See the stadium, that's what Kings Park are marketing now, and that's the new Kings Park logo in all its glory on the ground.
Nice confident punt there from Theo van Rensburg with his left foot, and that's the area where South Africa need to camp in the second half with those 6 points the difference. Still the wind blowing heavily in South Africa's favour, straight down the field. Taken in by McDonald. You see how Caban went onto him so quickly. Now Rudi Visagie trying to open it up. No problem. So it's going to be Hubert's advantage. The throw-in was not straight. More solid scrum by the French. Sadoni, Robert Dupré and Francois Pienaar were up very quickly onto the French fullback. The man who came into the line so beautifully to create St. Andre's try. Now it may be to South Africa's advantage to throw it shorter to the front of the line. Rudi Visagie didn't keep his eyes on that one. Sessillon brought it down for France. Hubert. And that is again directly into touch. Mr. Ed Morrison right on the spot. Behind the line, please. The line-out formation they've used before. Visa couldn't catch. This is Rumar on the drive. Help from Amari. Then Grau comes in to help him. Nicely worked back by the French. Penaud. That's Lacroix. Van Rensburg. The bounce. Good kick by Lacroix as he got it away. They didn't have much room to move there. I think importantly the French are moving the ball so quickly through their hands and just getting it wide enough of any particular trouble and giving them enough space on the outside, and Lacroix has that ability to kick those low raking punts and just win enough ground for France. Tough period now for that man Francois Pienaar to rally his troops and get the drive going, get a little bit more rhythm into the South African play. Don't ever underestimate the French. Barged in by the French forwards at the line out. So the penalty for Theo van Rensburg. And a pretty efficient kick by Theo van Rensburg. South Africa now will just want to retain a little bit more of their first phase possession to try and get their drives in the loose going. But the French loose forwards are very good indeed. You see how the lineouts have favoured the French. Rumar prominent for them. Cobus Wiese took that nicely. Help from McDonald. Now Pienaar gets the drive going. Caban and Pienaar having a battle royal. Now Rudi Visagie has it. Robert Dupré on the short side. Can he get through? Good. That's a good tackle by Bernard Saul. Picked up again by the South Africans. They're trying to keep the drive going forward. Penalty to South Africa. And now the real decision for Francois Pienaar. What are they going to do with the big men? Are they going to use Cobus Wiese, or is Francois Pienaar going to take it back and try and get the 3 points? Just 5 meters from the French goal line. It's Bernard Saul who's down. Referee making absolutely sure that the French stay back. Now the drive comes. Rudi Visagie is in there. He lost it forwards. The French will make capital on that. Hubert just waiting, taking all the pressure off Sadoni and Penaud. Oh, very disappointing there for South Africa after good work by Visagie, and then at the end there, Ian McDonald, who's been ever present and getting to that point of breakdown very quickly. But just the loss of ball there by Rudi Visagie, just giving the French an opportunity to recover their stakes. But in the interim, it was Philippe Bernard Saul on the right wing for France, out of picture now, has taken a terrible knock. He's back on the field again, but being attended to by the medical men of the French team. Well, now they're looking to bring it. Olivier Campin, the French fullback,
who's coming on as a replacement. Well, here's the first test cap, the touch judge saying, hold on a second, you can't go on yet. We haven't had the doctors okay. And it was a courageous tackle by Bernard Saul that stopped Robert du Preez in his tracks. Unfortunate, never nice to see a player having to go off injured. But a great moment for Olivier Campin, who played full-back for the French universities when they won the World Cup in Italy. From the famous Club Agen, a club, of course, that the previous president, Mr. Albert Ferras, has been a member of for so many years. Representing the French team, Olivier Campin is down to the outside. So South Africa trying to use the front of the line out a lot more. Knocked on by the French. Interesting, Gavin, that South Africa are using Cobus Wiese quite a lot more at number 2, even from attacking ball. Well, I think that's probably got something to do with the wind too, and we did see him get a good one there just now for South Africa. He has also a favourable position, not easy attacking from the scrum position, and South Africa making a bit of a hash of that. But the French were offside, and Mr. Hilditch signalling the penalty. And I'm sure that this time they will go for the uprights. Yeah, it's going to be Tier van Rensburg. Well, Gavin was quite right. The Springboks possibly just over-elaborating a bit, trying to get the ball going through the hands extremely quickly to get somebody to be able to drive over the advantage line. But, of course, the ball has to go to hand. Now, somebody will have to hold that ball up for Tier van Rensburg. And it's going to be Jacques Olivier. No problem with the distance, it's a question of direction. This to just narrow the gap to 3 points, 17 to 14. Deathly hush, but now the crowd will erupt as the flags go up. Crowd counting out like that is because there are 3 vociferous supporters who all go and do whatever the score is. They have to do push-ups. And that time it was 14, and I'm sure they'll be hoping to do a lot more. Must say I'm pretty impressed with Mr. Hilditch's manner in which he blows up very quickly when the scrum collapses, then gets in amongst the front rows and sorts it out extremely quickly. Strauss at the back. Du Preez. Again the hook ball. Campin, his first touch, nicely taken by him. He was right up against the touchline, but it was a very good catch. Also credit there to Jacques Olivier for keeping the pressure on the new cap, just forcing him to pick that one off the side of his boot. Campin, of course, predominantly a fullback, but a very good ball player, and naturally will fit well into the French pattern. Fisaki and McDonald, the men in the line-out. Roumain and Caban for France. Du Preez in all sorts of trouble. Billy Hills has to go in and help. This is good play by the Springbok loose head. Picked up by McDonald. Du Preez now. Leroux has a barge, and so does Pienaar. Taken in by Strauss. They could spread it a little bit wider now. Fisaki. Du Preez. South Africa just going backwards all the time. They're in possession. Pienaar picks up. Now Du Preez again. A lot of work for Sadouni and for Saint-André. And finally, South Africa just recovering that ball, and Robert du Preez putting them back into the French half. Hold on. No quick, hold on, no quick.
there hasn't been too much space close in on the loose exchanges for the South Africans to get through, and maybe now is the opportunity to spread it wider. We've got the skills on the outside to score the necessary points. Well, both fly halves have had the ball exactly 18 times, so the possession has been pretty even. Uli Schmidt nearly came away with it. There's Benetton, who is having a little bit of an argument with Uli Schmidt. Both of them tough customers. "16 minutes gone in the second half. The French lead by 3. Hubert. See how Leclerc, that's an awful kick by Thierry Leclerc. And it's going to be a line out just right there where you see the touch judge's flag up. Well, a man who's playing in his 13th test match today, Thierry Leclerc, will not be too happy with that. And I'm sure the French forwards will agree with me. Now the discussion. Pienaar in with Wiese, telling them exactly what he wants. Will they throw it to Wiese and try and drive in behind him? It is to Wiese, taken in by Fisachi. Now Strauss helps. Cessillon in there for France. Rumar's pulling his weight. McDonald trying to get the drive going the other way. Uli Schmidt looking for anything that he might be able to pick up. Keith Andrews going in. Caban offside. You see them, that the new law, you've got to come in from the back feet of the men in the maul, and the French definitely transgressing that law. And Francois Pienaar very quickly in authority saying, hold it a second, let's try and make the scores even. Well, a great temptation to run the ball from that situation, but quite rightly take the kick at goal, South Africa. But there, the referee in the left-hand side of our picture, Hilditch, the indications are there, Laurent Caban coming in from the side of that ruck. Well, it's not an easy job judging this particular wind here at Kings Park. You can see the flags there in the distance and stiff breeze, but it's not directly down the field, slightly at an angle towards Theo van Rensburg's left, so he'll probably be looking to try and push it towards the right-hand upright and then for it to curl in. He does have a slight natural right to left curl, and he's judged it absolutely beautifully. Well, we have 21 minutes in the half, and you better refasten your seatbelts because this is going to be nail-biting stuff. Well, listen to the crowd counting. Those are one-handed on the left-hand side. That's pretty difficult to do, and they have to do 17 of them. And now Tian Strauss is getting more and more into the game, taken on by Rudi Fisachi. The French coming away with it. It was Hubert, Houlefeu with work to do. Van Rensburg had positioned himself very nicely, made a bit of a hash. Beautifully taken by Amari. The referee just waiting for advantage. We're South Africa offside, taken on by Caban. And then by Cessillon, the French loose forwards are extremely efficient. Benetton also a great player. Hubert Penaud into the wind. And that time slicing away to the great relief of the people behind the stand. They could see it immediately. Now James Small looking to take a quick one down the side of the field. Leroux, Mala, Leroux. Sure it'll be Henny Leroux who will eventually take it. Beautifully taken by the French captain Rumar, who's also had an outstanding game, led from the front. Merle is in there. He's a big man now. Robert de Peer looks like he thinks he's got it. Yes, he has.
That's a clever kick by the Springbok scrum half. And if that ball had not gone into touch, it would have been a terrific chase there with Jacques Olivier steaming down on the far side. ...20 minute is 'n nabyt rugby wat hier oorbly. Suid-Afrika en Frankryk kan dit meer gelyk as dit wees, 17 punte elk. Net buite die kwartgebied van Frankryk, Suid-Afrika met die wind van agter. En kom ons kyk of hulle hierdie bal kan benut. Aan die lyn staan is sukkel Suid-Afrika. François Pinaar, kwartlyn van Frankryk. Die beskikbaar stel Robert de Pre, Henny Leroux, binnekant toe na Tiaan Strauss. Die Franse se verdediging na by die skram is rotsvas. Kom eenvoudig nie daar deur nie. En Suid-Afrika wat gestraf word daar op die grond. Tikskoppie deur Uber. Suid-Afrika nie 10 tree terug nie. Wel is wel of die Springbokke die vlakbal oordoen. Helemaal terecht wat Gavin Kelly vroeër gesê dat miskien die bal miskien bietjie moet buit gaan na die agterlyn toe. Die Franse wag vir ons naby aan die loskrams en die skrams. Ja, goeie skoppie van Alain Penaud. So lyk dit in die losgemale. Franse wat snaaks genoeg 9 keer die bal verloor het. Dit het later in die wedstryd gebeur, want vroeg in die begin was dit die Franse wat met eentonige reëlmaat feitlik die balle daar gewen het. Gonzalez. Oorgestuur deur Kaba. Rudy Versace het vir hom gewag. Meneer Hilditz is nie tevrede nie, hy gaan hom straf. Nou ja, dit het nie baie verkeerd gelyk daar nie, Wynand. Mens sal miskien weer daarna moet kyk, maar dit het toch gelyk of die bal gedeflekteer is. En dat Versace eers daarna deurgegaan het. Daar sê die skeieregter baie duidelik, hy was reeds onkant gewees. Ek dink daar was hy was in die verkeerde onkant posisie voor die bal gedeflekteer is en die skeieregter was eintlik heeltemal reg. Dus Versace, Rudy Versace. Terry Lucra sal baie graag hierdie een tussen die palle wil deurstuur. Nie baie suksesvol vanmiddag nie. Hy het gesukkel van het hier aangekom het in Suid-Afrika. In Frankryk verlede jaar, wel in Parys het hy baie goed geskop. 19 punte die middag daar aangeteken, maar die hoogste is in 'n toets vir 'n Fransman teen Suid-Afrika. En hierdie ene is in die kol. Terry Lucra wat die Franse dus weer so 'n bietjie vorentoe laat skuif. Hulle is net met 'n neus so wat voor. In hierdie stadium, dit is Lucra. 17 minute is 'n speeltyd wat oorbly. Frankryk het 20, Suid-Afrika 17 en is 'n anderste Frankryk span hierdie as wat ons tot dusver op die toer gesien het. Hulle is nie verniet die 5 nasie kampioene nie. Roma na die afskop vasgemaak. Penaud van binnekant sy kwartgebied. Jacques Olivier. Nou ja, hy lyk baie goed. Baie min spasie aan die oorkant word gestuit. Tiaan Strauss is by, Wiese is by, Robert de Pre, Henny Leroux, die Franse lê baie vlak. Heinrich Voels word gestuit. Nou ja, Franse wat daar op die grond baie foute maak. Dikwels gestraf is, teen die Vrystaat gestraf is, teen Noord-Transvaal gestraf is, vir foute op die grond en vir onkantspel. Is helemaal terecht, daar sien ons die 2 manne induik. En die strafskop is helemaal reg. Willie Hills, man wat hakker gespeel het in die 3 toetse verlede jaar. So lyk die strafskop situasie. Suid-Afrika wat rapsie voor is. Ook dan redelik suksesvol was. En kom ons kyk of Theo van Rensburg sake weer gelyk kan maak. Maar tot in hierdie stadium, Wynand, dit lyk vir al die lynstaande waar Suid-Afrika sukkel. Begin beter lyk in die los, maar aan die lynstaande wil die sake nie vlot nie. Miskien het die wind ook iets daarmee te doen met die ingooi werk. Aan die ander kant, die Franse, veral Roma, doen baie goeie werk. Ja, die wind is sleg vir die Franse ook, Christo, maar ding wat my plaas, daar is te veel hanteerfoute tussen die Springbokke. Die bal beheer is nie so goed soos wat die Franse dit het nie. Ons hou net vir Theo van Rensburg dop.
Onthou, dis in hierdie stadium 2017. Belangrik dat Van Rensburg nie 'n fout maak nie. En die reg op paal vas. Hy word vinnig deurgekom. Hendrik Voels is daar, Pieter Muller is daar, baie na die doellyn van die Franse. En nou met die Springbokke nie oorhaastig gaan nie, dan kan die beslissing so maklik verander word. En dit is 3 punte op die tellbord hierdie. As meneer Hilditch voortgaan met die beslissing. En daar lê 'n Fransman. Dis Benetton. Wat meneer Hilditch iets vra. Maar dit was Suid-Afrika wat na daardie skop na die palle toe baie vinnig ingegaan het. Jy sien, daar kom die bal van die vingerpunte af. Hendrik Voels wat daar is. Pieter Muller is ook daar. Sella wat daar oor die bal gaan val het. En dan is dit Pieter Muller. En Roma wat hier van die kant af ingekom het, wat gestraf is. Sella wat bly lê het, maar hy is tevrede. Voel gelukkig. En geleentheid vir Theo van Rensburg om sake hierdie keer gelyk te maak. Ja, die Franse wat baie foute maak. En daar is in die wedstryd teen die Vrystaat ook teen Noord-Transvaal baie gepraat daaroor, Wynand, asof hulle miskien 'n bietjie onsympatiek behandel is deur die skeieregters, maar ek moet sê meneer Hilditch van Ierland, die straf hulle ook vir die foute, onkansspel en op die grond waar hulle meesters is soms om die bal dood te maak. Theo van Rensburg 4 uit 7. 4 strafskoppe, met hierdie een maak hy baie seker. En belangrike punte vir Suid-Afrika in hierdie stadium van die wedstryd. En daar is die ondersteuners agter die pale. 13 minute se speeltyd wat oorbly en sake presies gelyk. Ja, hier sien ons nou elke keer die opstote wat hulle doen vir die aantal punte wat Suid-Afrika aangeteken is. So as die Springbokke nog baie meer punte aanteken, word hierdie manne net fikser. Jan Strauss onder die bal word gehelp onder andere deur Hendrik Voels. Die Springbokke moet versigtig wees om nie 'n bietjie ongedissiplineerd te word op die veld nie, soos Robert de Pre daar met die skeieregter praat. Nou ja, Suid-Afrika die bal doodgemaak. Hubert wat ingooi. Sessio agtertoe, dis Hubert, gevaarlike skrimskakel. Theo van Rensburg in die moeilikheid. Meneer Hilditch gaan hom terugroep vir 'n aanslaan. Nou ja, die skare hou nie daarvan nie, maar ek dink daar's nie fout met daai beslissing nie. Ja, definitief nie, maar dis weer eens klein foutjies wat die Springbokke maak. Ons sien nou net gelyk getrek. En hier sien ons dit nou net effens vorentoe, maar die skeieregters op die plek. En Frankryk weer in 'n baie aanvallende posisie. Net binne die kwartgebied van Suid-Afrika. Tiaan Strauss het kop uitgetrek. Franse oorweeg nog hulle opsies. Besluit om die Springbokke so 'n bietjie in te trek. Hubert, Penot, hierdie man is baie vlugvoetig. Hendrik Voels. Skeieregter wag vir voorbeeld aanslaan aan die Franse se kant gewees. Nee. Nou ja, daar op die grond is die manne weer besig om mekaar te vat. Sien hoe lyk die broek van Gonzalez. Nee, dis Amarie hier aan die diskant. Nou ja, hy gaan hulle dan terugroep vas te skrim. Suid-Afrika se ingooi binne kan die kwartgebied. 20 punte elk. Ja, manne werk mekaar se sake daar. So lyk die skrums. Jy sien die Franse wat beslis die voordeel het by die ingooie. En nog geen vaskop in die albei hakkers goed gedoen tot in die stadium. Word 'n bietjie hou vas. Probeer om die Franse onkant te betrap. Henny Leroux moet baie haastig maak as daar druk op hom gesit word. Lyk so byna vir hier aan die regterkant of hy 'n stukkie kougom daar in die suig lekker daar in die kies het. So lyk die sake wat die loskakels aanbetref. Snaaks dat die Franse se loskakel Penot meer gehardloop het. Kom ons kyk wat maak hulle met hierdie lyn staan bal. Dit is Gonzalez. Spada los. Kaba haal uit. Grau. Hubert met 'n skepskop poging wat nie daar gaan wees nie.
en Theo van Rensburg wat baie seker maak. Maar in die stadium, die Franse wat nou hier in Suid-Afrika se halfgebied begin speel, Wynand, en dit is nie waar hulle wil wees nie. Ja, so half my op die Springbok vaste voorspelers 'n bietjie blootvoetig raak. Willie Schmidt wat daar vaskop teen die Franse, spat die bal vorentoe. Jan Strauss wat gaan hardloop, maar hulle moet terugkom. Daar sien ons weer 'n foutjie van Rudi Visagie af. En dit sit baie druk op die Springbokke elke keer. Sy hande met hom 'n bietjie in die steek laat. En geleentheid vir die Franse met 'n belangrike ingooi. Dis net buitekant die kwartgebied van Suid-Afrika. So lyk sake. 9 minute se speeltyd wat oorbly, dis 20 punte elk. En die Franse span wat toon dat daar met hulle rekening gehou sal moet word. Penaud jaag hom weer terug. Van Rensburg moet vinnig maak. Saint-André is daar. Dat is die Franse wat in hierdie stadium die druk toepas. Pieter Muller het dit. Voor hom is Selaan, Lecroix. Kom hy inskop of afskop van Henny Leroux na die oorkant toe. Rouma onder het, Sessillon ondersteun. Hubert agtertoe, klein kantjie na Campan. Hy na die binnekant toe, Amari, hierdie loskop speel 'n baie goeie wedstryd. Hubert, Penaud, Lecroix, bedoel vir Saint-André hier aan die diskant, miskien 'n bietjie hard. Maar die Franse die bly hier in die half en kwartgebied van Suid-Afrika. Wel, die Springbokke sal moet goeie balbesit kry. Dis hulle probleem. Dis waarom ons nie uit ons eie doelgebied kan kom nie. As ons goeie balbesit kan kry, kan ons met langs koppe saam in die wind afveld toe onder in Frankryk se gebied kom, maar op die oomblik pendel ons vas hierso. En die groot probleem is ons kry nie goeie balbesit nie en ons maak klein foutjies. Nou sien jy dit ook, net 11 van 17 ingooie deur Suid-Afrika gewen. Is Olivier Merel wat in sy eerste toets speel. Nog 'n lynstaanbal wat verloor word en is Hubert. Dis Gonzalez, François Pinaar is op sy rug. Gevaarlike situasie. Hubert met nog 'n skepskop. Hulle is miskien so 'n bietjie behep daarmee. Theo van Rensburg. Hy gaan nie dooddruk nie. Campans daar na die oorkant toe en bring verligting as Jacques Olivier deurkom. Maar mense wonder tog of die Franse in hulle agterlyn moet gebruik nie. Hulle is gevaarlik wanneer hulle wyd speel. Hulle het dit getoon vroeg in die eerste helfte. Maar op die oomblik miskien so 'n bietjie behep met die skepskop. Aan die ander kant daar is nie baie tyd oor nie. So 'n stuk of 7 minute volgens die elektroniese telbord en sake gelyk 20 punte 11. Wel, gelukkig vir die Springbokke het hy geskepskop daar, maar as nou oor was, is nou 'n ander storie, maar ek dink hulle agterlyn was in 'n goeie posisie gewees om daai bal te kon gebruik. Campan wat oorstuur. Kobus Wisse, Rudi Visagie, Robert de Pre, kom hy langs die agterlyn af. Heinrich Voels hier so horde Franse. Hy het nie eintlik 'n ander opsie gehad nie. Sadouni het teruggeval. Hy's net buite sy kwartgebied, skop vas teen James Small. Dis weer in sy hande in, miskien 'n bietjie gelukkig. Sadouni nog steeds en dan is die vlag omhoog aan die diskant as sy voet tog oor die kantlyn gaan. Man na die grond, Sadouni, Jean-Luc Sadouni. Gevaarlike heel agter. Benetton wat stadig opstaan, net binnekant die halfgebied van Suid-Afrika. Willie Schmidt. Ja, die lynstane is nie baie netjies en skoon nie. Franse wat baie balle daar afneem. Een van hulle maalbewegings. Wen 7-8-9 treeveld. Nou kom hy agtertoe. Dis weer Penaud. Kom hy McDonald verby, kom nie by Pinaar verby nie. En dan verloor hulle dit. Ja, aangeslaan deur die Franse 10-treelyn van Suid-Afrika. 6 minute se speeltyd wat oorbly. 20 punte elk. En Suid-Afrika wat sal wel wegkom hier uit hulle halfgebied uit. Ons het baie min van die Suid-Afrikaners se agterlyn gesien. En dan hoofsaaklik omdat die Franse voorlangs baie goed vaar, Wynand, hulle stempel afdruk. Ja, definitief, hulle is totaal in beheer voor. Baie min tyd oor nou. En Rouma wat dan baie swaar opstaan daar. Ja, so half effens krippel ook.
En geleentheid vir Suid-Afrika met hierdie vaste skram. Dit is hulle 10 tree lyn in beeld. Robert de Pre. Nou ja, hulle wag 'n bietjie lank. Sadouni is onder hom, Small kom deur, Andre is daar. James Small het dit en die ondersteuning is daar van Henny Leroux. En is Henny Leroux en hy word gejaag deur Sela na die binnekant toe. Die vlag is omhoog. Aubert is daar, McDonald op sy rug. Maar die fluitjie het reeds geblaas. Nou ja, die spel gaan aan en dan is daar weer 'n horde vuishoue. Wel, is baie jammer. Dit is totaal onnodig. Dit is nie iets wat mense in toesrugby wil sien nie. Die vlag was lankal omhoog. Maar 'n baie goeie loopie gewees deur Henny Leroux van die diskant af, teen die kantlyn af, aan die diskant. En so byna was daar vir Suid-Afrika punte. Jammer dat hy oor die kantlyn gegaan het. Goed verdedig deur die Franse. Sela wat vinnig deurgekom het. Ja, nog iets waarvan die skare nie hou nie. Hilditch wat eers nog so 'n bietjie gaan gesels. Beduie daar vir Rouma presies wat hy wil hê. Meneer Hilditch ook nog nie tevrede nie. Hy wil eers die gemoedere nog so 'n bietjie kalmeer. Ja, dit lyk vir my hy wil vir François Pienaar terug hê om met hom te gesels oor iets wat hom nog pla. Nou ja, meneer Hilditch wat vir François Pienaar beduie dat die Springbokke gekalmeer moet word. Is ontevrede. Hy sê dat hy die fluitjie baie hard geblaas het en dit was nie nodig nie. Maar nietemin, dit is naby aan die doellyn van die Franse, maar as hulle ingooi, Gonzalez wag lank, oorgeklap. Suid-Afrika wat druk opsit, Franse wat wal gooi. Ja, meneer Hilditch wat sy hande vol het in hierdie laaste stadium van die wedstryd. Meer as so 3 minute se speeltyd wat oorbly nie. 20-11 die Franse het doodgemaak. Dis Suid-Afrika se ingooi. En as Suid-Afrika ooit 'n 3 nodig gehad het in hierdie toets, is dit nou. Robert de Pre. Min speeltyd wat oorbly. Franse wat baie goed skram. Hulle is heeltemal deur mekaar. En dan Suid-Afrika wat gestraf word. Wel, hier is 'n gulle geleentheid. Daar wys meneer Hilditch baie duidelik aan die bal vasgehou. Op die grond gespeel. Baie goeie skram gewees van die Frankryk daar so op hulle eie doellyn. Hulle was onder baie druk. Die Springbokke se ingooi, maar daar was 'n gulle geleentheid vir die Springbokke om punte aan te teken, om die wenpunte aan te teken. Ja, Philippe Saint-André wat 'n bietjie stadig opgestaan het. Nou ja, guldige geleentheid dan daarmee heen. Maar Suid-Afrika verloor dan ook nog die ingooi, want dit is die Franse wat na die strafskop kan ingooi. 2 minute se speeltyd wat oorbly. Suid-Afrika 20, Frankryk 20. En kan Suid-Afrika nog maar die belangrike wenpunte aanteken in hierdie laaste stadium. Daar is miskien ook nog 'n bietjie beseringstyd wat oorbly, want daar was 'n paar beserings in hierdie tweede helfte. Gonzalez weer diep agter Rouma met 21 reëlmaat. Amari dryf in. Net buite die kwartgebied van Frankryk. Aubert kom hy uit na Penaud. Baie groot spasie. James Small moet ver terugval. Langs die kantlyn af. In die hande van Rouma. Dit kan gevaarlik wees. Pienaar stuit hom. 12 tree binne kan die halfgebied van Suid-Afrika. Franse soek hom. Aubert kry dit na Saint-André. James Small is daar om hom te keer. Opgetel deur middel, van die diskant Kobus Wiese en Robert de Pre is daar. Pienaar is ook by, help hom oor die kantlyn. Ja, Franse wat miskien so 'n mate, maar die Suid-Afrikaners 'n bietjie rad voor die oë gedraai het. Eintlik die eerste keer ook op die toer wat hierdie toetsspan van hulle saam speel. En hulle toon dat hulle nie verniet die 5 nasie kampioene is nie. Meneer Hilditch wat maar sukkel om die manne daar te kry waar hulle moet wees. Uli Schmidt. En die lynstaande is vir Suid-Afrika 'n nagmerrie.
En al wat Suid-Afrika nou soek is 'n baie soliede skram. Ja, en speeltyd is amptelik verstreke. Kwartlyn van Suid-Afrika in die agtergrond. Beter skram van die Springbokke die keer. Robert de Pre jaag hom deur, maar hy gaan vir Sadonie voer. Franse was onkant. Benetton wat onkant gegaan het hier in die diskant. Wat gaan Suid-Afrika met hom maak? Theo van Rensburg, die beslissing is om geen kanse te waag nie. Skop liewer uit. Dwingelyn staan af. Maar is nie uit nie. Hubert. Sadonie. Baie tyd tot sy beskikking. Ja, meneer Hilditch wat na sy horlosie kyk. 10 tree stippellyn van die Franse. Willie Schmidt. Van Suid-Afrika hierdie lyn staan wen. Agter. Weer 'n fout. Robert de Pre wat druk daar sit op Penaud. Franse voorspelers is by. En dan is die manne weer daar aan mekaar, meneer Hilditch wat baie ontevrede is. Ja, hy beduie na een McDonald en dit lyk vir my ook na Roma. Dit is baie duidelik vir die kykers by die huis wat nie die veld oor kan hoor nie. Meneer Hilditch vir hom sê hy met sy voete vir homself hou. Nou ja, dit is jammer dat Suid-Afrika in die hitte van die oomblik onnodige foute maak. Geleentheid vir die Franse om weg te kom. Dit is Amari wat daar lê. Moet sê hy het 'n reuse wedstryd vir die Franse gespeel. Beweeglik, hy's oral by. En meneer Hilditch wat beduie, dis alles oor. Einde van die wedstryd. Kom ons kyk net daar het dit weer gebeur. Daar gaan hulle in. En McDonald wat dan gestraf word terwyl die skare op die veld. Hierdie eerste toetswedstryd van hierdie 1993 Franse toer in Durban gelyk opeindig met 20 punte teenoor 20 punte elk. Dit is maar die 5de keer in die geskiedenis waar die twee spanne gelyk op speel. Maar